Id-deputat nazzjonalista Therese Komodini Kakija ppreżentat ritratt meħud minn filmati ta' kamera tas-sigurtà b'ħin ħażin waqt ix-xhieda li kienet qed tinstema' fl-inkjesta pubblika b'rabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Komodini Kakija għamlet dan meta kienet qed tistaqsi l-mistoqsijiet lil Ronnie Vella li sa Jannar li għadda kien jaħdem Kastilja. Hija bdiet tistaqsi lil Vella jekk wara konferenza stampa tal-Partit Laburista fil-Buskett fil-kampanja elettorali tal-2017 waqafx f'ħanut tal-kafè fir-Rabat u staqsiet ukoll jekk ħax ritratt ta' xi persuni li kienu fuq ġewwa. Vella qal li kien f'dak il-ħanut b'kombinazzjoni u ma kienx qed jieħu ritratti tal-persuni. Meta d-deputat nazzjonalista komplet tistaqsi jekk Vella segwix li żewġ persuni u waqaf biex joħdilhom ritratt, l-imħallef Michael Mallija nnota ħin stampat f'parti mir-ritratt. L-imħallef Mallija nnota li waqt li Komodini Kakija kienet qed tistaqsi dwar avveniment li seħħ filgħodu, il-ħin tar-ritratt kien qed jimmarka l-10 ta' billejl. Komodini Kakija qalet li l-ħin fuq ir-ritratt li kienet qed tippreżenta kien ħażin. Mistoqsija krax lil Jorgen Fenek Kastilja, is-Sur Vella qal li qatt ma raħem. Mistoqsi dwar Keith Schembri u r-relazzjoni li dan kellu ma' Fenek, is-Sur Vella qal li ma jaf xejn dwar dan. Matul is-seduta tal-erba' wara nofsinhar tat ix-xhieda tagħha wkoll l-eks assistenta personali ta' Keith Schembri, Charlene Bianco Farrugia, li qalet li ġieli rat lil Jorgen Fenek Kastilja iżda qalet li ma tistax tgħid kemm il-darba. Ix-xhieda tagħha komplet tinstema' fil-magħluq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.